Northern Europe's largest marketplace for food and flowers is on the way. Vores vision med Copenhagen Markets er at skabe Nordeuropas største og bedste handels- og distributionscenter for fødevarer og blomster, og også tilbehør. The so-called Grøntorvet will be closed down, and a new era will begin when a marketplace of no less than 90,000 square meters opens its doors in 2014 under the name of Copenhagen Markets. Vi ønsker at samle virksomhederne i et centermiljø, som kan skabe en masse effektivitet, spare tid, men også give mulighed for ubrudte kølekæder og høj fødevaresikkerhed. One of the new tenants who has already secured a place at Copenhagen Markets is John Christensen. Det vi ser mest frem til ved det nye marked, det er den interne infrastruktur, som gør, at det bliver lettere for os at få vores varer fra vores leverandører og til grøngrossisten. Og så ser vi også en fordel i vores fødevaresikkerhed. Restaurant customers will be served fresher food. Caterers will have a significantly larger product range to choose from. Customers will benefit from greater flexibility and improved food safety and quality control. And the cold chain is top class, ensuring improved freshness and thus better products. Alle de handlende, såvel virksomhederne på torvet som detailhandlen, får adgang til store mængder friske fødevarer døgnet rundt og fleksibel og inspirerende indkøb. Copenhagen Markets will be located in Tostrup, and that's something that pleases the mayor, who plans to do his best in making Northern Europe's largest produce market a success. Vi er rigtig glade for, at det kommer til Høje Taastrup. Vi synes, vi vil have meget at byde på, og det er jo især i forhold til infrastruktur. Vi ligger i det her motorvejskryds, og så har vi samtidig jernbanen, og nu bliver Copenhagen Markets jo placeret i transportcenter, hvor der netop er en meget nem adgang til motorvejene, og hvor der jo også er en kombiterminal, så der også er mulighed for at få varer bragt med tog. Så det er jo den helt store styrkeposition, vi har. Another major advantage of Copenhagen Markets is that everything will be located in one place. The storage capacity will be utilized much more efficiently than it is today, and that will lead to a wider product range and more flexibility for customers. Jamen det er sådan, at den enkelte lejer får jo en meget effektiv udnyttelse af sine arealer. Hvis vi for eksempel har en grøntgrossist, som leverer til restauranterne herhjemme, som lejer 1000 kvadratmeter. De har jo lige uden for deres dør 90.000 kvadratmeter baglager med adgang til friske fødevarer hele døgnet rundt. And by gathering everything in one place, customers will save a lot of time. Many of those already using Grøntorvet are looking forward to Copenhagen Markets, and some have already signed a lease. Det bliver nye muligheder, så vi er glade til os det derovre, at kommer der nye køleanlægssystemer og måske flere kunder. Så helt nye projekter og helt ny bygning, så bliver det måske rigtig godt for København i hvert fald. I hvert fald de nye bygninger og de nye plads og nye kølefaciliteter, de skal laves. Her mangler vi plads faktisk. Vi har bedre plads der, når vi kommer. The third and perhaps most important advantage is that Copenhagen Markets will lead to better control and therefore improved food safety. Copenhagen Markets will be built in accordance with the strictest environmental regulations and will meet future standards. And of course, 90,000 square meters of food, flowers, wine, fish, meat and so on will no doubt look beautiful. Det jeg nok allermest glæder mig til, det er en dag, hvor jeg er på vej hjem til Danmark, har været ude at rejse, sidder i flyvemaskinen, kigger ud af vinduet og får øje på Copenhagen Markets meget markante bygning. Og jeg så kan kigge ned der og sige, der ligger Høje Taastrup. Jeg glæder mig selvfølgelig til, at det bliver færdigt, og så glæder jeg mig til at se et fleksibelt torv, hvor at vi får en god hverdag til at fungere. Jeg glæder mig meget til at opleve et inspirerende og summende liv på et marked med høj service, mangfoldighed, effektivitet og sikkerhed.